Westnete Gadiado ma edo na kausolung bemshawon. Angbana ya bado mushibaken Kristo. Nia kalahadu hihi kenshum ke uma o yema wasi Yesu Kristo kenya micha. Semba va nempasulo dido shatashan o katolika tizwa. Shazo Father Justin aho yasikia na to masungwa nen imyon. Bana yamba domo shimaken Yesu Kristo ngowa se eklesio katoliko ken kwa fana nase ave poso ken mchivile ondo ne ave ne ka wasi yo do katoliko sha wonchi lungungu mo sha yetona nyeze be e ave ne shi egbili ni ka ye kzobote ka ordinary time la nyase hi ave ne advent njana yo kam ke umaru yima wasi Yesu Kristo jela Shene ka shi wana goyo solon bam luase ken piasen kenim him yong wa wen gbane mana ondo shaleva ma Yesu Kristo kene sema asio ave ne chinga hange wasen so dondon sha ecclesia ken zende na shintane nyaka ladu hihi ken shenu advent shenum kene ikiavi advent yo kamve njana yo kamve Yesu Kristo jela Advent kai yave ishima verin kani mve o yimanu ngise andulu tondo zwamba Israel shaikewe o profeti mba ngise la ba Israel yangavulu kuyoli hihi yerina erene mke umve o yima Yesu na ba Yesu vaveo ba Israel bishi vekra kavunga die o jiji jona kave se avahnu na pamba na kavunga Bamba veru mu la ya vechia na vetaha bove hingi ono mba ondo yo. Eklesio katoliko to yerene hemba Israel sha umbu mveo yima. Ba igbinda ingi tia hives ndi eklesio ka umbu mhidi u Yesu Kristo yo. Velu hihi u Yesu ahidi evehe vesi yaka ken sakramatu. Hembanchi je sakramatu Eucharistia la. Yange tesese ken katkizim ipine Yesu Kristo nguhana nani na kai eleondo yo Yesu Kristo ngushahama ji eleondo hingiyo yo nguken tatu maken sakramatu otse njana yo Yesu hidi vehene vese hama yange ken iyo mana wambana kene dua mbafada vechi velu shongwa usilu ken mveo Yesu Kristo yo kam hidina ushakwa ha uvaolun taji kashenu mkuu tajela. Velu shota mhidina ushakwa tayo ka mumbu umana sha Christmas usiluele hama mbeu nyomne. Wangbana yake Kristo. Aveni advent ne iumbu ka malu Yesu ken Bethlehem tega ba iumbu bamhidina ambachi. Kashana ha eklesia yira se wago yo silupe sura se kenye chem hidina ne una klabu se buga yo aka oruna se ken bibilu nya kwa ga wa se kwa esuluyo mbalumpe shiluna shima verin ken kwa orno u profeti Jeremia la ba Israelu yana tsanshe kevin ba himove asmalu vihinve ishima verin ken klaruga na profeti wave kwa evelu asema atabe gade anongu tindinve mise uamende kentombulu Davidi oyimanu Israel una due uneva ben uneva yeo mankura nkpa loho profeti Jeremia ne luken Yesu je ueva kulevo ye ken kwa orno shohwala Paulo apostle wase kwa esuluyo mba erenem sen so ngbane sha Yesu uneva zuase aho yo sham hidina gayo ken viangelio jiji Luka Yesu yona nase kagatesen achie yo sham hidina henevesi basemba seluono nayo se di chiga se di yen asemaga se kandi tiosha
gadam yima wasang bon. Ba mlulun pe jin yo kanyi. Ulun pe yo kaus dekra yavenga shini. Manalu eka na ha jekpa. Sekita wasu ti sikra yav ganyonge. Chachwe yosa fulani. Fulani mbaki ya. Ma fulani mbaki luke. Fulani mba shinu ya. Fulani mba sa mailumo. Fulani mba mwele wuchavla. Bakwa elenga. Kanjahe, asheshu ne yesu lo orun kaje vanyone yo. Alo sin ninge shamba amtave, iniu nongun, ihion koron, mbanu jijuna, ifie kita wasi higen yo. Sidwa akaba yesu, alo orun se la vo. Aka ikpili yo ngalen shashese hama yange. Ijen ma yange, yuwe ma iku nge gaze. Mchie gbase yoga oshingu yava kuzune shehala na hakpaka kuma usundu ta sike mveo yima yesu ga Advent ngukbo se ken jijingi ese mosha kenim sen kenim him yongo kena ere nededo semba se luono mba ando ma wengba namba yesu yo akave se asema adete se kurga se kendi tiosha gadiam wa wasengbon kana hani do se wa goyo shi se gba nyangaye sha shin mve na oshohwa shine lumana ba koho se peyo Angelus Silesius ka mystic kentalu Germany aka avesina haye alweli ma Yesu Kristu kwa million ken Bethlehem Pai marun Christmas gayo Gbilin kwa sele. Te wase Pope Francis ka avesi. Aondo. Lun kwa avesi shaha mashichi. Shana hayo. Dozi lu pe kenji jingi. Shaya shenu se nenge na yase kavun yo. Se son na ondo wase. A wase second zendo mke. Wolu hiden van he vesine. Shaya shenu une vaya une kuhu se pe kura yo. Mke umaru yima wasi Yesu do onda nase bem kenta wasi. Amen. Says so Father Justin Pishi Shalho Dudo wa nase hiyangi nyane. Yarone Dudo nungwa basiladu sha yaladi ado.